Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatiki ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd senimiz bulsun. İki dünyaya bulup jibermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngül tüleben çıkan savaş şehitlerimiz erişsin. Hem bu izgi cimga günlerinde cimga namazlarına jilgan barça din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Elhamdülillah cemaat, biz Müslümanlar Allah Teala bizge bu dünyada köp bulaklar verdi. Şu bulaklardan birisi Allah Teala bizge şunday bir ayrım urunlar bilgilep koydu. Kaya biz mine birge şulay jilışıp gıybadetler kılabız, namazlar okuyabız, cumgalar ötkeremiz. Ul indi meşitler, hem meşitler ul Allah'tan yurtları. Ul indi Allah'tan bir bulağı bizge. Bizning şul dinimizge birge jilışıp, mene şulay aralaşıp, dinimizni jingilek tutur için. Allah Teala kuşkan neselerini dirisirek başkarır için. Kaldırmadı her bir kişinin özünün iyinde nişik anlıyorsun, şulay işleysin, nişik bilesin, şulay başkarasın. Allah'ına kaldırmadı, yok aytti mene meşitlerge kilegiz, jimga sayın mında katnaşığız, derslerge kilegiz, şunday bir Müslümanlarga bir ayrım urunlar bilgilep koydu. Hem şu meşitler arasında cemaat bar kichkina meşitler, bar zur meşitler, bar eski meşitler, bar yağa meşitler. Onlar indi Allah Teala karşında bütünsi bir tigiz. Bütün meşitler bir tigiz. Tige aytib bulmayım mene ayrım bir anda 200 yıllık meşitke bolsan, ayrım bir zur savapka erişesin. Yaki mene ayrım bir zur meşitke bolsan, Kul Şerif meşitimi anda, Altan meşitimi, yana meşit açıldı Kazanda, zur meşit. Anda ayrım bir zur savapka erişesin. Yok bütün meşitler bir tigiz Allah Teala karşında. Lakin şularının arasında Allah Teala iş meşitini ayırıp koydu. İş ayrım meşit var. Bütünsi bir tigiz, şul bir tigiz arasında bulgan iş ayrım meşit var. Birinci meşit onun indi bizning Mekke'de bulgan Ka'batullah meşiti. İkinci meşit ol bizning Medine'de bulgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşiti. Hem üçüncü meşit cemaat ol El-Aqsa meşiti atala şu Filistin, Palestina yerlerinde bulgan meşit. Şu eş meşit bizning işin ayrışa kadirli meşitler. Nese bilen kadirli? Allah Teala onlarda ayrım okur için ayrım savaplar bilgiledi. Eğer de biz Mekke'ye barıp Ka'batullah yanında namaz okusak, bir namaz 100.000 namaz ittirip yazılıp koya. Eğer de biz Medine'ye barsak, Medine'de okusak, Medine'deki meşitteki namaz, bir namaz 1000 namaz ittirip yazılıp koya. Hem indi El-Aqsa meşitine barsak, anda okusak, türlü rivayetler boyunca 250'den başlap, anda 50.000'ge hatli ecil savab var deyip eyteler. Hem indi mine bu El-Aqsa meşiti cemaat en yirak meşit deyip tercüme ettiler. El-Aqsa en yirak meşit. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şulay sahabeler kirip soradılar. Ey Peygamber, bu dünyada birinci meşit nindi tizildi deyip soragaş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şul Ka'batullah deyip eytip koydu. Onları sahabeler soradılar. Ey ikinci nindi meşit buldu. İkincisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettim El-Aqsa meşiti. El-Aqsa en yirak diyen söz şul Ka'batullah meşitinden yirak bulganga göre. Hem indi türlü rivayetler boyunca Adem aleyhisselam Ka'batullah meşitini tizidi. Onları şul Aqsa Filistin yerlerine barıp anda ikinci meşitini tizidi. İkinci rivayetler boyunca Ka'batullah'na Adem aleyhisselam tizidi. El-Aqsa meşitini tizdiler onun malayları. Bunda kuşup gittiler de yaşarge. Zuruskeş. Hemenleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta
onlarning arasında 40 yıl dey. 40 yıl şul tüzü arasında. Başta Ka'batullah tizildi, anları 40 yıldan soň Al-Aqsa meşidi tizildi. Mene onlarning şul meşitlerinin nindi tiren tarixları cemaat. Adam aleyhisselamdan birli ul indi tarixları bara. Anları biz bilemiz indi vakitler ötkeş bu meşitlerin urunları yuğaldı. İşildiler, Adam aleyhisselam vafat buldu, bağları toraldı. Ka'batullah yerinde bir kim anda kalmadı, Al-Aqsa meşidi yanında bir kim kalmadı. Bir vakitler ötkeş bular yuğaldılar, yuqaşıklar o meşitler. Anları Allah Teala emri bilen Ka'batullah meşidini kim tırgızdı? İbrahim aleyhisselam. Şunda xotinin malayı bilen, İsmail malayı bilen kitirip, anda kaldırıp, anları Allah Teala emir etip, urunun ko'rsatib, vahiy bilen indi şul nigizlerini qazıp çıkarıp, İbrahim aleyhisselam Ka'batullah'ın meşidinin şul yanadan ko'tarib qo'ydi. Anları Al-Aqsa meşidini anı indi Süleyman aleyhisselam ko'tardi. Süleyman'a haber keldi, mana şu falan yerde anda Al-Aqsa meşidi var idi, onu barıp yanadan tırgızıp qo'y. Hem Süleyman aleyhisselam şu anda jinleri de var indi, onun şu kul astında şularga emirler berip, işletip, indi yanadan Al-Aqsa meşidini ko'tarib qo'ydi. Hem indi cemaat, mana şu meşid daha mesela oyulup tura, anda indi bizning Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barıp, ondan, şundan, şu meşitten Mi'raj kişesi buldu. Başta Mekke'den koştu şu meşitke, Al-Aqsa meşidine, şundan ko'tarib gitti kökke. Ko'targancha başta bütün Allah Teala'nın emri bilen Peygamberler kelip, Peygamberimiz ortidan namaz okudular şu meşitte. Hamanları şu meşitke indi Peygamberimiz yanadan kökten düşkeş, indi anda namaz farz buldu o vakitte. Şundan soň namazını birinci kıbla ittirip Al-Aqsa meşidi yağına okuy başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu Ka'batullah'a qaytqaç, indi şu yıllarda anda bir neçe vakit kalgan vakitlarını Ka'batullah yanında okuğaç, her vakitte namazını şu ay okuydu. Degi başında Ka'batullah bulsun, hem şu Al-Aqsa meşidine qaratıp. Anları Medine'ye köşkeş indi, onlar şu Al-Aqsa meşidine qaratıp namazlar okudular. Hem indi bugünkü günde Medine'ye barsağız, anda ekskursiya yasaganda şunday bir meşidge alıp baralar, iki kıbla meşidi deyip atalar. Kıblateyn deyip atalar, iki kıbla meşidi. Niçin andı isim? Indi şu emir kilgeç, Allah Teala'nın emiri Ka'batullah'ını şu Aqsa meşidinden Haram meşidine bırılığız deyip, bir kişi şu ayatını işitkende, yine qaytıp gelgende qarasa, bularga hali ayat erişmedi bu meşidde kişilerge. Haman Al-Aqsa meşidine yağına okuylar iken. Hem şunda namaz işinde bularga aytdı, ey cemaat, Ka'batullah'ın yönelişi özgerdi, namazının dürüst yakka okumaysız. Hem indi kişiler şunda o namazdan çıkmışa, imam uğrunun koşerdi bu yakka, tegi saflardan ötüp çıktı da bu yakka bastı. Bütün saflar bırılıp, kalgan namazını şu iki rakaatın Ka'batullah yağına okudular. Hem indi şundan ul kaldı, mina ul iki kıbla meşidi deyip, indi ul bugünkü günde Medine'de ul var. Hem indi birinci şu Ka'batullah, birinci bizning namaz yönelişi, ul indi cemaat şu Al-Aqsa meşidiydi. Hem şu layık Allah Teala Kur'an'da şu meşidini iske alıp, Subhanallezi esra ba'dahu abdehu leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Allah Teala di bütün kimçiliklerden pak, ul özünün kılın tünne bilen şu haram meşidinden Aqsa meşidine koşirip koydu. Ellezî barakna havlehu, hem de şu meşid diresinde bulunan jirlerini biz bereketli kıldık. Anda bereket şu jirge inedik. Hem bizim için cemaat, bütün meşidler kıymetli, hem şu ayrışa eş meşidler, onlar bizge ayrışa bir derecede bizim için turalar. Hem bugünkü günde biz andağı hallerini görüp turabız, bilip turabız. Anda indi suğuş vakıgaları, hem indi cemaat şulay, degi kişiler de, yaşlar da kilip sürüyorlar, Hazret içinde bir haber yok miken, anda indi haller miken deyip, Dürüstten de cemaat mina andağı kilet turan haberlerge bütünley tegi tulsunca aşanıp bitirge kirek mi?
Көп шундый дошманнар, кайсылар исламны, мусульманнарны каралтыр өчен шул төрле юллар белән кулланып, теге мусульманнарны шундый бер дәртләрен уятып дип, аларны төрле кирәкмәгән якларга җибәрергә мөмкин. Интернеттан җибәрәләр, төрле рәсемнәр җибәрәләр, элек булган каяндыр килеп чыккан фотографияларны җибәрәләр, кешеләрне шулай дәртләндереп, шундый бер ачуландырып, бер шундый якка борыр өчен. Менә андый якларга бик бирелмәскә җәмәгать, ул инде сынау, менә шул сугышлар дигән әйберләр, нәрсәләр булган әйберләр, ул сынау. Һәм инде Пәйгамбәрбез әйтеп куйды, кыямәт көне килмәс, шул нәрсәләр булмыйча. Фитнәләр, сугышлар булмыйча, кыямәт көне килмәс. Ул кыямәтнең бер галәмәте. Һәм инде сорыйлар, ничек ярдәм итеп була микән андый хәлләрдә дип, менә шундый фотографияларны, видеоларны карыйлар да, инде кешенең дәрте уяна, нишләседер теге нәрсәдер эшлисе килә башлый, кайдыр акчаны җибәрәсе килә башлый, кайдыр бәлки чыгып китәсе килә башлый, ул җәмәгать бөтенсе теге хәтәр әйберләр. Аны әйтәм, шул дошманнар кулланып, шул акчаларны бәлки кемдәдер җыеп, менә без шундый анда шул мәчетне саклар өчен, шул мусульманнарга ярдәм итер өчен акчаны җыялар да кешеләрдән. Аннан шул җыйган акчаны янда шул мошенниклар килеп чыга, үзләренең файдасына кулланалар, җә инде битенләй теге бу кешегә зыяны килә. Берничә вакыттан соң шул тикшерүләр чыгып, син акчаны кая җибәрдең, нинди нәрсәгә җибәрдең дип, инде аннары кешенең дә бер теге зур проблемалар туа. Менә аның турында онытмыйк, бүгенге көндә шундый бер замана бара, бик күп шундый теге кешеләрне алдалар өчен кулланыла торган менә бу әйберләр, менә һәрбер әйберне теге аны тикшереп чыгып та булмый, менә ул дөрес микән, юк микән, шул нәрсә дөрес микән, юк микән, менә ахыргы көннәрдә дә бик күп җибәрәләр, менә фәлән җирдә шулай алдалып йөриләр, анда килеп квартирага кереп, анда ниндидер маскалар тараталар, масканы кисәң, анда синең сознаниең югалтасың, шунда килеп сине анда урлыйлар бөтен әйберләрне, төрле менә шундый мәгълүматларны тараталар. Ни өчен? Кешеләрнең теге бер теге кайгы күңелгә салыр өчен, бер борчылу күңелгә салыр өчен, бер-берсен теге шикләндерер өчен. Тикшереп тә булмый берничә ул нәрсәләрне. Кая ничек тикшерәсен? Килде, анда әле язала участковый җибәрде, шундый бер мәгълүмат җибәрәләр дә, анда бер бала елап торса, урамда аның янына килә күрмәгез ул бала янына. Бала янына килсәгез, ул сезне әллә кая алып китә, анда сезне шулай ук анда башка сугалар, телефоннарыгызны, акчаларны алалар, ул балалар белән теге шулай янына килмәгез дип, участковый дип инде шулай язып җибәрә, участковый җибәрде дип. Менә ул нәрсәләр кулланыла бүгенге көндә җәмәгать, таралып бара, һәм инде ул нәрсәләргә бик ышанып бетергә кирәкми. Ул инде бераз гына теге кеше үз акылын теге уйланып, бу сүз дөрес түгел бит инде, ничек инде алай булырга мөмкин. Ярар, инде бер шәһәрдә шундый бер хәл булырга килеп чыгарга мөмкин, ләкин бөтен Россия буенча, бөтен шәһәрләрдә шундый бер хәбәр, шулай тарату, шундый әйберләр ул инде дөрес түгел җәмәгать. Һәм инде менә ул яктан да, менә шул Палестина якларыннан килгән хәбәрләрне дә теге тулысынча менә шулай икән хәл дип, менә шул эшләрне эшләргә кирәк икән дип, алай нәтиҗә ясап булмый. Барбер анда төрле шундый ялган сүзләр дә килеп чыгарга мөмкин. Ә безнең яктан инде җәмәгать бүгенге көндә иң мөһим шул кешеләр өчен, мусульманнар өчен инде дуа кылу. Сабырлыклар бирсен Аллаһ Тәала аларга, шул бәладән коткарсын дип, безнең шул Акса мәчете безнең кулыбызда булсын дип, мусульман кулларында булсын, элеклек заманнан булган кебек, һәм инде менә шул нәрсәне онытмыйк. Чөнки бүгенге көндә шулай ук икенче якта бар, шул хәбәрләрне таратып, менә шул Акса мәчете мусульманнарныкы түгел икәнлеген кешеләрне ышандыралар. Менә тарих буенча, менә ул мусульманнарга берничек тә кагылмый, хәтта кайбер мусульманнар да шул сүзне әйтә башлыйлар. Әйе, ул безнеке түгел, ул тарих буенча безгә аның кагылышы юк ул мәчеткә, ул анда теге бүтән дин кешеләре анда керсеннәр, аларның мәчетләре урыннары, ул гыйбадәт урыннары дип, алай да сүз әйтергә дөрес түгел. Чөнки ул менә безнең шул тарих буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән буенча, ул безнең мәчетебез, безгә ул теге аерым бер билгеләнгән бер урын, анда барып намазларны укыр өчен аерым бер савабы бар. Һәм инде ул теге бер кадерле урын безнең өчен, аның турында онытырга кирәкми, һәм инде шул дуалар кылып, инде шул мусульман кардәшләр өчен Аллаһ Тәгалә көч-куәт бирсен дип, сабырлыклар бирсен дип, инде шулай дуалар кылып булсак, ул инде шулай бик зур бер ярдәм бездән була. Баракаллаху лана ва лакум фи al azim, nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, innahu huwa jawadul karim wa sami'ud du'a.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tam bir cemaat iğlan. Mine indi salkın günler başlandı. Yağmurlar yağar. Belki kişi tege ağırıp getirgen mümkün. Şulay halsizlik şişseniz, temperatura manda biraz jitkirüler bulsa, indi cimgalarga da şulay kilmiş atırsanız da bular. Şulay şoltatıp çıkırlar. Hazret men şulay ağırayım, temperaturam barayım iken cimgaga. Şul özümüzni saklav, kişilerini saklav yüzünden indi ul vakitte kişiye barmav hayırlırek de belki. Tege biraz tege ağırlığa tar almasın, mesela şulay tar almasın. Şuna göre şamalağız, qarağız, şul özünüzün haligizni, eğer de şunu bir halsizlik şişseniz, indi şulay ide kalıp şifalansanız hayırlırek. İnnel hamdelillahi nahmaduhu ve nasta'inuhu ve na'udzu billahi min şururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سلام مسلم واقم الصلاه الله أكبر الله أكبر الله